Amalungu enkampani yonogada i-Reaction Unity South Africa okuyi-RUSA abizelwe kwamahamba ezitolo ngembiko yebhasi elimi kabi emgwaqweni ngabo-5 ekuseni. NgoMsombuluko, ngesikhathi befika onogada bathole kumshayeli webhasi okungowesilisa oneminyaka engu-33 edindilizile namanxeba okudutshulwa. Imibiko evela-ke endaweni yesehla ithi-ke kunabasolwa abathathu abebehamba ngemoto yohlobo lwe-Toyota Etios abadubulela umshayeli ngaphambi kokuba bebaleke. Bebengekho abagibeli ngesikhathi kwenzeka lokhu. Imbangela-ke yokuhlaselwa komshayeli ayikakaziwa. Amaphoyisa aseqalile-ke ayaphenya. Mina kungena kwezofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani ngalesi hluku esenziwe yilezi gilamkhuba zokubulawa-ke ko-driver webhasi. Cabanga nje ngoba cishe kwadaleka-ke enkulu ingozi le njengoba-ke kuthiwa-ke bebengekho-ke abagibeli kade beke bekhona kuyo-ke le bhasi. Indaba-ke lezi eshiya abantu abaningi beshaqekile ey'nkundleni zokuxhumana-ke bekhuluma ngazo. Hlangana phela ku-comment section ngizuvo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani ngalolu daba.